Urban offense when ma watu ya oye haban herbal mixture no botum ama atu biare papa na kire se duro ne dine haban no so ahunu anokwa ne dine ne nyuma yose na na eden menya bi herbal shops bebia benya haban herbal mixture Kumase Misty Herbal, Danny Herbal, Kolinak Herbal, Apidank Herbal, Freddy Mens epenododo afre 0248 277 708 mo busumuru we bodi dine ne kura sam yade awie haban heba mesecha ye die mu piao adia yapa ne se woni namfofo ahia na yaka asem a esre na wontimi nsire bi saa asem ya bi neto ebra na mese aye yellowish color bia onhu nani so kura yi me the toothpaste ahodo a wo bia se nyia twi mi se na mese entime nya fita se de me pe no ko sisa madamfo bi a kire me Active Point Dental Clinic na bra me dru wa na me hu se me haw ne to nyina atwa don hwere ba ko pentem mese na aye fita yi se metime sere e wo ba bia mekobia obi bia nso wo medical condition bia amana nya yellow teeth, brown teeth, and a green teeth. No, Active Point Dental Clinic. I will name dear. One bet your mouse in Asaya Fita beam. One more sign with teeth whitening home kit and a medicated foam toothpaste, teeth whitening pen, and bet me dear more coffee. No one got to us where you secure Active Point Dental Clinic. Our Danyame, Omobe Ultimate FM in Chenwa. Obwase, Dunkwa Junction, 9 miles Panoso, Sunyane, OA Bus Terminal, Omni Cocoa House, Dinche Animu, Section Genese, GPRTU Market Walk, Shelf Filling Station inside. And our friend 03223 96802 and 0554 571779. Active Point Dental Clinic. Get the whiter teeth in just a day. It is a motion of my phone. Na minye bio musubanye so me pe wosara. Hey kwaku na wudem ni me de osede sa no na mempe no na medam ti se ya na ayeden abranche ti se na wuni fine je se wuni hwi wo wudem yi ayamio edan na emu ayese park so hwi ni dan mu wo ya sa me ma wunti medam ha bi ayamia me to fine na se fridge na si hwi ni na me to na se rice cooker me to ye air condition pa na no me koto be bo ho e na adani funu wo hwi ni na se to ya na se me de ayamia na me nkwa him bi na da wo ye ho wo Jerusalem ana wunim ne yakọ bibi kwaso wo kura mu kana mintie ene ma me mo nkyeremu the big family enterprise omo de niema papa aba enei kwa do bi ato ne niema wo pa kire se ede niema no motom a kwa no bi ato omo to niema bi ti se fine ahodo blinders iron rice cookers toasters and chairs ya no mu nuane na ahodo afa fridges ahodo flat screens televisions size bia wo hia woofers microwaves washing machines sewing machines ice chest home theaters cylinders decoders burners stoves carpet mattress and niema ahodo bebre ene na de wa bie mani na ye papa de omo niema ye papa pa na ne bo so afuye woto niema bia so omo che a omo ma guarantee na omo fa he omo wo sahwedwuna se omo ne Puma filling station no ene die no hwe na obetimi so afa onum wo 0244 675 960 0596 417 417 ene meduru osesi a me kwa koto fine ato fridge ama medam ha aye kama na wo ba wetimi ama mesere me bie Na minye bio Kwadona seahorse product no utogu kamu wi a balance le chame ene say wonya tesa me de seahorse ma hiti promo no aba no me hiti bi amomo sandi me mombo free a enye wo ho hey so what enka me kwahwehwe stickers e woni tinum say seahorse engine oil anasa ne coolant ape bia hiti aka me de no me ma obia woto seahorse products eku na fidie mu ati asese fi na de kro seahorse ma hiti promo aba enti obia to seahorse products la en fa won size ya to ye secretary small whatever on one sticker na pharmacy no the trade number code and amount of money e wo ho for number no kasika ya trade no bo code no seahorse for e check from office na ye no ano no a breaking crime wo sandu mobile money amuru ho akoyi kodi seahorse ma hiti promo wo twa de fa enya fa so pre sikane for 50 Ghana ekosi 5,000 Ghana cedis na achadie no mu kese pa eya bobo ya achadie ni bi nso ye mobile phone iron fan fridges and na TV na we so de enya free na wo komwa bibi atwa de ho bia National Lottery Authority afuaso na so pentetre mu bia from 0540 424 386 and 0243 218 566 Seahorse Mahiti Pro Boy eye peking crime.
na ade nante mu star bi a aba foforo no ana na wo nante ana wa che wo sisi wo sugar se wonnim yare ne na me nipadua mu a enka wie wonya me wrofo kra oh sorry ya ready en fancy nipa minim ene tie me yare ankasa kakra na nansi a cheme me chinka sei asemu bu ade woni Lawson herbal mixture e wo fie Lawson herbal mixture ene wadwuma ye pa if you say me malaria ne kan me ho a achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no wonam ya pa obo on bia wumnya no kra won tehwe enso akire no na ya no ya afa malaria koko afitikrom amane hunu wapo so ta ya wo ya ade en eya na mentini mu ta hye me pa na ase de emikoto dwan hunu bi sa me so de ba ncha bobo ngumu a Lawson herbal mixture ebetine tama ho to kra en ye se Lawson herbal mixture ma me ho to me dia me da was na we no enye sika na me be da was oh that is in kind wo no ha o chibre me nya me ko pe bia process ya